for higher GC News, Mima Ubibia Kwaba, Hadia, latest and hot news, and Kwa Aramede, Bremo, and Uti, so when you subscribe to channel, idea, Bomodia say, Uber subscribe. Yobe say, Uber click the subscribe button. Now, Wabeli, a year notification. We understand video for be a bear upload. Also, once a bear can be. Afi we are now like video give us a thumbs up now fi share ma wo foforo so na when you be here na wo hu ensemo a ekoso e wo Ghana me mu hanum afi yenti ye sansem ya ababetuja yenti sa report yi minister Dampare se anyanyam bia kwatu bia ma ne order se otumi kum ni post suspect so be am robbers ana. That's the reason why we call them suspect. That the John ni nua no mokwa ye no mu gina ho no mu nkura tuo no mu nkura sekan enti ada no maye bone amanche won na wo bo mu tuo ku wo mo why ena wo bo nyame mpaya no wo bo mpaya ka che urade se urade e jimi fi Dampare nsem na wo so mu a obama yakase we am robber. That's one of the major problem ekoso e wo Ghana ha. Ye no so no e wase ye hwe ye ne prosifo a ye ku wo mo under the watch of Dampare. Mumi sa Dampare se Pablo wan boys no am koye robbery billion van no mumi sa Dampare se Pablo wan mumi sa Dampare se boys no wan because a prosifo che won and ye dan ye bom tuo ku wo mo. Who killed them? They are making teacher say nipa Yama obo tua no obo satuo no nipa wo sutu ye no owa. Dampare should come out and tell Ghanaians extra judicial killing under the watch of Dampare. Under the Dampare somewhere ya kai enye ne kon ye ka matino ha aka won some more than 1 year and it seems no one is interested. It was like the previous government was not interested. And the same thing is happening at this time. Me say, Monsieur Dampare mu. Ya kuti ma mu fododo. Obi dani dem won kwansa, ya yini pia ye tai, na bontie kuno. Mon komi se dina po any politics sika ya yimrantie ni pia ye tai ni akuo mo bi mo da so safrigi mu. What the hell is and no and ya na koso extrajudicial killing under Dampare is too much. What's your thing? Adia chatting. O shusho ni panu ohunu anu ko bisa Dampare. Ebi ya ni ekunesi no. The next one. Aye recruitment scandals. And na yate kurom hay. Se we wadwen se wo pe prosi edi ana we odefo. Before so betimi ye di prosi no. Na we sikani. Ebere bi etwa mu. Yeshoshe memma ekuku dam a 10 grams so kuman gramo yeto ani abeche yen ya fo prosi sabre kwa no bi kram peso be ko prosi yetew to be ko tongo ya bia na ni ase ya o ka hwe on tiase do tiase ni do before complain eno ano no sabre ni yeso mo ntebrofo nso still wo mo di prosi adwuma no ma ne yakono ene ko first kabra 10,000, 20,000. Me said there was a time. Mama me kasem chiro. There was a time. Oko Hong Kong. We do Hong Kong theater na chiwa. Hotel bi wo ho. Abrantie bi jira wo twema no afro hey, bra. Obeko police ana. O ka say ane ya sko first cabra 15,000. What? Enu ma koso okurum ha. Asama maka mu kwa investigation. And sama koso krom ha se da bia me kase ye de se ye de da fam ho e fam wofo no ne yen eti ye de koso bia ne yete ye hunu mo ma ne nkoye se Dampare no
aye nyame bia ye think God bi organ process adwuma no mu yanya hwi. The next one aye unconstitutional setting up of TV station. National Media Commission eka ho asem. Dampare entie or set up TV station. Muma yemisa Dampare se. TV station no a obi eye no. Apart from wo mu dan bi na si wo no wo so wo di prosi fo atade akogum. Any prosi mpaboa. Yo mo bo no wo da wuro se opebi ato abra ho no. Enye ka na obo prosi adwuma no ana. Dampare meka advert e bo no wo so. Ye maiska. Ye to so biem. Dampare meka awareness of the TV station no e de akriti. Can Dampare tegani say was setting up that TV station no amawuruka sama koso a ana eto atwa. When pa we educated program e was so the only person ya mahunu was so ene atobra MTTD but atobra say IGP Dampare trokrata de bre SYZ broadcaster say ya pese create awareness ma Ghana fo nyina ete eti ye per time air timer ye be ma atobra aba betra so no aba betra de a SYZ broadcaster ya ke be man time e ho ntia so be set up a TV station mumi sa Dampare finally and say there were a lot of procurement scandals. Yeah, akoso. A lot of procurement scandals. Yeah, akoso. Na sansama hodwanu a akoni nyina no. Eno ne pese Dampare ti ase say. We are sick and tired of him. When you process adwuma ne to oton no be so funny nim dia mabua bi. Wo ba ye no pentin enya prosi. Wo manfo nya mpabo anhye. Kwa prosi fo abrabo ko hom wefe. Ko ho prosi fo wefe. Etobro bi na usia prosi ni bi wo kwan ho na wonim no a. Na wo wira ho. And Dampare is gradually reducing the police service to prison service. Prison service, they are prisoners themselves. Prison officers, no, they are prisoners themselves. Prison service. Prison officers are prisoners more than the prisoners. Na modi ya mohono mesani abaho prison mesani aba. Leaders are the performing go on one. Woman to me yan satraye ewo prison adwuma mu no na utumi ewura prison yard na prison officer epeso gunhia di woko inmate for them na wakọ pachew ni yamani baby na wakọ akogya ne nan ana yamani baby na wakọ akọdwonso anya saje se officer edimirika efi prison yadim epia bonten. What sort of stupidity is that? Etimin to me sisia gaye ewa insider officers into a prison officer wa your ba na ade na pressing we inside na wo duty ewa emema ne yadim na wo say officer oba no okopa chew na prisoners no emema ne ma officer oba ne baby na wakoya ne wiya na wakodwonso. Oh my God. Na chesa mu dia mompanimfo no nyansa mu nhua bi da wo ho mo reduce the officers to prisoners. Hwe mo na mo te ho na masase ya da ho na prison ni ye ton ye body don't come me na makama no atum mo de meba mo la ni mu ho mo de nyansa no mu nhua bi okrom ha no prison officers de o masem mo bokrata wo bia konsa me kwa em konya danfo bi wo officer ye frɛ na abe
menim say abeda asote ase de ya ene ye nam ntia abema me wo say abebe wudie ene ye kokonwu because abede ubenya petition wom abede ubenya kokunu ni domu koko de eno ani milonu a oh officer abe otiase a metia wanwumre yi. The reason why I make us abetiase because said ye na abesi bro no be free inside one me ben nyina no na me bom pa ye ma abesi Yankopon fa ben kwante no abetwa bi chen wo bia oh e very bad mama yensesa na senu ma na ekoso no emoa na fe ma me brother obokrata no na sem na wode etu dwa ade fa owura Christian tete Yohono eho why COP Christian tete Yohono openi no mate nka bebre batiminim no mate COP Christian tete Yohono nka na menini hia anim ni anim ana menino enya anyonkofa ano ne ano but krata no aka sembi ya e wase ye hwe ne digest the issue ha en koma wo hono no say number 1 COP Christian tete Yohono eye opani bia according to krata no a eba abonten no beba but according to the new statecraft no COP Christian tete Yohono ana oye the deputy IGP in charge of operations na muntie when him say procedure adwuma ni nyina no operations na time wa Dampare asase yesa wo so ne hudi ne bone no na do dan kwa Akufo Addo pese ye pam no COP George Alex Mensah. I respect COP George Alex Mensah 1,000 times than Dampare. Why? Because COP George Alex Mensah wiase nyina hu say ono de we NPP ni mumi sa Dampare say we de ni we NPP ni anaso ye NDC ni because there is no way ya na do dan kwa Akufo Addo be appoint obi a we NDC ni so me na IGP because adia be see na me be prove to you say anytime na do be we so be NDC ni no man position mo ya de we na do dan kwa Akufo Addo hu say Dampare boni na duru nanim akosoro dodo wonu Akufo Addo na kasa kra no famra nya adwuma no watedia Dampare aye no ne yam hye no eto ye na jese so nya a new IGP but na Dampare so be nya public sympathy me because of the course so e parliament no e ma ne be yes ye pam Dampare fi ho a e be yes say Dampare no because of say obewia abamu ediama yesi NDC ninti ane yapam no enti ensese yamaneko eto ye ne say Dampare ababaye kotoku sabobe wabaye kosia na ntatwene wo bomu amami bewu wo bomu a wo sibewu enti ba bi akokodro no e wo se otase ne banyansafuom owura mu no no atosifo ne ka kire mampani Akufo Addo say there is one man you very credible now when it comes to operations oni madwuma no wonu ne yefra no COP Christian tete Yohono so they should give him that position and no na do dan kwa Akufo Addo appointed Christian tete Yohono say on the deputy IGP in charge of operations na Dampare enya administration adwuma enti indirectly no na yaje procedure adwuma no ahoden no e de ama COP Christian tete Yohono
ya ene woye IGP Christian Tete hu no na asɛm ne beto dwa no Dampare sia owura Christian Tete hu no wantia no omu committee a wankasa no ho edini de kamba ye no we am discussing your police council no before say owura Christian Tete hu no bete no na Dampare ne na ya kadeda enti time wo mu bo owura Christian Tete hu no ma ne yese adwuma wo beye ne no na was Minister of Interior then ekyere no ekwan a obefa so a wode beye na adwuma asembisi sada na nyumre ana as usual papa Dampare a eba recording a wo bomoden papa wasuma Adam Bona ema ni ko wo wura Christian Tete onu fie and was sprinters Adam Bona dru hape ena wani wo wura Christian Tete yohonu ekodi nkomo na nkomo ni mu no Adam Bona koye as NDC ni Adam Bona eko ho se wo ye NDC ni ena wani owura Christian Tete yohonu kodi nkomo as NDC for yatede say yede deputy IGP in charge of operations edi amano na nkomodi enimu no obeye na fam de bia to protect owura John Dramani Mahama said de beya owura John Mahama ebetumi ababedi president na Ghana de ekoso a enkoyi no etumi abeye kama Ghana for asebasi ye no say immediately yeah Adam Bona recordo owura Christian Tete yohonu ewie ye no pe en was sorry ye en was chi ni mu aji me pacho ehini egu nsuo no ana papa ne kire no say eha Adam Bona na mini hobby ba metumi atie o say na mu wo edan bi rooftop edan no ne top e rooftop e ho na mu wo wura fie ho no a abrosa ne to aso na pampam en wa ye ho ba bia wo receive the guest e ho na mu koye Adam Bona twi ni mu open obi sa ba bia ye gu nsuo MSCOP Christian Tete ho ni kire no watira no wi ya pe na Adam Bona ebowura ho en wo sa twi ni mu na Adam Bona free baby okogu nsuo no so okogu nsuo so ye de anyo wo free ho wo pie no na Adam Bona esre na wo tonyum no wo sre no wo tonyum na the next day ana ebeto just say recording bia pie na beto just say owura Christian Tete yohonu eye NDC ni inside the recording enti sadi ene beto odwano na waye na genso obeboa ma President Mahama ba power as the deputy IGP in charge of operation na de say you say Adam Bona recording we no send the man IGP Dampare and Dampare was so the man chairman of the police council Dr. Mahamadu Bawumia and Bawumia forwarded the man and now dan Akufo Addo it was saka ye no and o catch Dampare say one ye no ama papa no operate as the deputy IGP in charge of operations enti minister of interior ya wono na wose no otchere IGP Christian Tete honu ne wanya no wan kire no am kire no officer ene said you obesia ye na dwuma afa obisa ne bia wose tomu ase eto mama owura Christian Tete honu anya adwuma Adams Bona no a otumi ya
assignment ni wie ye no no kura pick up atie bi wo ba ya pa na champion man a children Range Rover latest one and what otchere no si ji Range Rover we one meduma ye soft amame why because Dampare mpese obi obewu prosifo sika said yako and said ye di no eti as I am speaking with you IGP Christian and Dananado Obama na nyaduma ebe down so as deputy IGP keke yaba tuaba no wamuti election security task force Dampare na dano wamusia ye meeting several times esia sentwerefo Dampare am Christian tete honu ankotena mu bi enu ti na prosifo no say prosi adwuma no ayo operations eti so mu probia obetumi aye adwuma ni ye dia ene no mo nkonkofa Christian tete honu no me yo mo IGP wo mo nim say aka na fe baako na wokọ no besiesie prosi adwuma no ema ne ya kono hwia o betumi akọ ni pamfo aba ama na ba be IGP but for now dear said owura John Mahama aka ni 4 years and so reset Ghana agenda no e kura no a one reset Ghana no a prosi for so say owura Christian tete ho no betumi de 1 year a reset Ghana prosi no eti yam fa said the brand mano na Dampare de wo mo mpe no eno and the statecraft newspaper at the bar yes say a prosi for no say wo mo pe owura Christian tete johono momo nsema no no kwase mame ko Ghana police services mame ko Ghana prison service mi wi a meba Ghana national fire service na afeno me de mekasa ediasi ena yame ya former deputy CEO Maslok Yewra Mustafa Oha Abubakar yanin bedi nkomo pass seriously oba so anan kramufuo ni age this time round no ya mekire mu school seche e wozongo new programs beba ebetumi aboa makomanim mu hie sika enye kose esan se osoro ba de won prekese ye ho se de tie bia wabusua ne mu obeye bi na emu nyinche ene wohwehwe prison service ehia a complete resetting. I am a product of Nsawam prison. Na mahunwa bebre ewo prison. No kwasem ne say. Me mami baby anko prison. As prison officer me mami baby anye bi da. Maka to ho eye no me. Sa me ba odu anu bebo so se obeko prison. O person ye prison officer. Eda wo be wodu anu bebo so no dua bo be fawo. Ma ukra me free asamando aba be twako. Because in all the security agencies no baby a eye case se obeye any prison. Ma me tia made kakra bi. Prisoners ahonya mobo se prison officers. Hello, me say prisoners ahonya mobo se prison officers. Reason why ni se prison officer ho tono prisoner ho betono. Na prison officers no omasem o mobo kura chen prisoners no muni mo ba me start number 1 wudun se wo mo ayo barracks bi wo ho ye prison officers no e ma ne mema ni bi e wo ho twedi aponyame ye madomi ko prison no mi nyaage wo ho ya no ye officer it one day enam tu me castle mam kwasra me ge because nanado de me ko prison no konya prison officer no fe me ne me yire kure keka ote ase me wa naka no oba fe baka che se adwuma no kura wonya adwumafo ma ne nye biem
na me kosa me kosra no no kosa me se me koye kokoduru ye no na ba bia officer eda no se ye de ma appointe ona ya bobo ni se student bed ena omo ye nipa 4 ene good dan no na wo mo da dan mu ye obi ani privacy officer oba wo wi aba ho en son kronsuo pa mi do nyame e hono mo da officer na officer na da ha u prisoner wo benya ba bi pada me say officers no omo so ye prisoners o na the only ade kakra ho ne so omo de omo tumi pie ba bonten no ano no hwe ura insider officer enyusu mobile phone se officer bedidia e comedy no bedidia GOP ade ba ko a ehame ne se wura prison sa ya wasase yantam kakra kada ho na de etwa nsuru mu ne se anka yamobo officers ebe jomo na wo ha officers ebe gu nsuo wo ha nanka se officer oba bi mpo putuprum na obune nsa wanya ba bia siesie ne ho ewo ho because am man kwa amen sabuo so de etumi ba at any point of time won fa bag nwram officer ebe nwram a wode nsapai ne nsadu na di wura yadim yes yam fatu nwram yeah well accepted yam fatu nwram because omom gu woni nim tuo to obedi wutua obetumi aye aluta eto fatu nwram but anka small gadget bia ebetumi protect officer no inside the prison yard ne de anka wose nsaka nothing se officer begu nsuya di okosire prisoner se officer ebe jonso a se oyo ba se oyo bema ya dinimu wa emu so etie for se officer e wo condemn na oyo ba na jonso aka di wodi mirika efri no hwa ebo main gate emomba ya announcement ansana wapia ansana wakodonso enkwasi asem we yakane we ordinary toilet yantumi sibi ma officer enyane nan enti there was a time na me the inside ho na officer bi baaye na wo baaye na onyane me ohene ba enam say yes eno so me pato me pese me babegu ensuo kakra wo mo ha and I'm so why not come I know what sembenete officers themselves are prisoners I am telling you and you feel many Mr. President with all due respect revamp the prison office or the prison service for us woko in Sawoma besine adaka no a ehye edan yachi no man ye gum ni apagya ko hwe gu no eno bi no mu yesu no nsawom besine konsam ko ha ba bia officers ni bi da no ye de plywood na atete den plywood it is officer bi kunya ne ge wa ha wo se ha wote because e plywood kekenetim aden obi besom wo man no aden ni amo mu dan ketenkete no mu nsuo sisi abantan ade nkwase asam krania yentumi ayaso a prison service no mo ha na hu hia mo ma yenguno obi adi boni onkon ba bi samu ha na see to me revamp the prison service na let's collapse it because their leaders no are selfish their leaders are selfish
Yo, it for winning and summer abeto. Yep, so Mikao says, so we can subscribe to channel here. Bomodia say, we subscribe. As I had here latest and hot news. And kwa era mede bremo. After we are now like video, no, give us a thumbs up. Now, fi share my offer so now when you be here. Now who and somewhere koso ewo Ghana memuha. Uso betimi atchere wadwen afa ye and somewhere nyina ho ewo comment box ni mu. Mobati minkabium in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.